Dihita saluna nahinalongan ni bagasan gorni Tuhatta Yesus Kristus nomor pungu dihita sadario di ingananom lau pasadaur rohata madok molate bisa luhut pasu-pasu nok tagalos saliling di tahun 2020 nasalpui laus mangino hita asa didongani hita mardada di tahun 2024 atau tapesada marohata martanyang mahita di bagasan rohata be. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 70 ayat 1 dan 2 o Yesus si panguluaw. Kainde Martang yang mahita Ale Tuhan debata aman amin di bono gijang madok malake dohami tuho ala godang asido tolong kan dihami adi basa-basa kora anak munasa sade tuhami nadi pardang olanon asa malu hai mari tehite ibana siad dosa dot sian hamatian saliling mililingna upangi dohami tuho Tuhan saya sodangi marohan nami naholomi mari tehite tobli parbadai aku nii saya parrohai mahani asa hubotohai madok maulati tuho asa tarapun situturo hanami dihagogon do di pamujunan mari tehite nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marende mahita sian buku ende nomor 757 ayat 1 sumba majahu bade mata.
Kita